माता की जय, बीजेपी जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय, पद्मफूल जय, परिवर्तन को जय। प्रधानमंत्री आज कंधमाल गस्तर जमीक श्रीमंदिर चाबी हजवा कथा उठे कौन आप प्रतिक्रिया रखिए डुप्लिकेट चाबी कथा उठे किसी प्रधानमंत्री जो उठे प्रधानमंत्री जन साधारण मनीष नु देशर प्रधानमंत्री आउ से जो कथा कहती से कथार बहुत गुरुत्व अच्छी। आउ श्रीमंदिर रत्न भंडार चाबी सरकार न दबा सन्देह सृष्टि करूनी कि रत्न भंडार कौन अच्छी न अच्छी जगन्नाथ संपत्ति सरकार किए कि सरकार मार्फतदार को जबरदस्त रखा लोक प्रकाश न करवा आंकर कौ अधिकार अच्छे। से प्रधानमंत्री जो कथा कहते प्रथम कैबिनेट आसिले जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार चाबी सहित चारि द्वार खोलिबा लोकों को मौलिक दर्शन कर सुविधा जो वंचित रखाई चतुर्थ द्वार चारि द्वार ताकू मत विचार कर बीजेपी पार्टी आसिले ये बहुत मौलिक कथा। आम लिंगराज मंदिर रे जेते आमर शिवलिंग अच्छा तो 24 वर्ष सरकार रे मौलिक पूजारी जी दे पारुनी पूजा करिया व्यवस्था जी जानी जे हिंदू धर्मर नीति नीति भल बुझी पारुनी सी हिंदू धर्म कथा जगन्नाथ कथा ओडिया जाति कथा ओडिया माटी कथा कहब कि हाँ मो जो 4200 खर्च कले सरकार तो कहते किंतु राम मंदिर है अयोध्या केते टका खर्च होला कि से तो सारा तथ्य सब सारा भारत वर्ष देखुं आंकर श्रीमंदिर भितर तो किसी श्रीमंदिर भितर हाथ मारे पावर नहीं। सो बाह्य प्रकल्प रे ये जो परिक्रमा प्रकल्प ना रे 4200 खर्च कोटी 200 खर्च कोटी कर कारण कौन आंके एपाई कले आर सत्य मु जानी जे बीजेपी राम मंदिर करिया परे ओडिशा रे जेहेतु 96% लोक हिंदू सबू हिंदू लोक राम को प्रति अगाध विश्वास आर भगवान भीतर मानती लोक समस्ते बीजेपी प्रति पलैबे आमे बिजु जनता दल जगन्नाथ मंदिर को उन्नति ना रे आमे तांको हाथ को भोट को रखिबा पाई कौन करिया भितर तो पशि पारे एएसआई जुरिडिक्शन अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुरिडिक्शन अच्छी। सो से कौन कले कौन करिया ना गोटे परिक्रमा प्रकल्प करिया चारिटा लैट्रिन देदेवा कौन गोटे हल्ला गुला करी देखले लोक बेले नाई रांके मत किस गोटे करी भोट देवे कर 2024 सी प्रधानमंत्री केबे कहले 1990 मसीहार प्रोजेक्ट आंकर केबे कहले 2000 निर्वाचन सरला 2019 निर्वाचन सरला जून मास आर जुलाई मासरे आर रूपरेख आरंभ होला से मुझे थी ना जानी पाठटा मोर निर्वाचन मंडलीर समस्त 7टी निर्वाचन भोटर भाई भौणी मानू कहूँ आज रंढा जगार सीढ़ा पंचमा गणेशंकर पीठ सबुठू शक्ति पावरफुल पीठ है आमर गणेश पीठ से जगार प्रभु ना कहूँ जे समय आसी परिवर्तन ए समय एथिपाई आसी जे भ्रष्टाचार हाईएस्ट ऑर्डर मिछुआ लांचुआ जादुआ कादुआ आउ दादन दुर्नीति दुष्कर्म दरदाम आउ गोटे कौटा रहीगला दादन दरिद्र दरिद्र दादन दुर्नीति दुष्कर्म दरदाम ए 5D है दिस गवर्नमेंट ए सरकार दुष्कर्म को बहुत बढ़ई ए सरकार रे दादन बढ़ी 157 जन लोक दादन खटिया जाती बाहर राज्य को 157 जन लोक गंजाम जिलार दादन खटिया बाहर को जाती ए सरकार रे दरदामर सीमा रेखा नहीं ए सरकार रे दरिद्र सीमा रेखा बहुत बढ़ी ए सरकार रे दुर्नीति हाईएस्ट ऑर्डर वर्ल्ड रो हाईएस्ट दुर्नीति बाली मरम मद ए जो स्कूल रूपांतरण ना रे हेडमास्टर जरिया बिल पैठ करवा समस्ते जानते
ମୁଁ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ। ତଥା ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍, ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କାମ୍, ଟେଣ୍ଡର ସ୍କାମ୍, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍କାମ୍, ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଚରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି SSBର ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ OS ଅଫିସର, OCS ଅଫିସର ସବୁବେଳେ ଖାଲି କୋର୍ଟରେ କେସ୍। ହଁ ଡଟମ୍ ଆମର ଏଇଠି, ହଁ ଡଟମ୍ଟା, ଡଟମ୍ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛି, ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଡଟମ୍ର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦିନ ହେଇଥିଲା କଲେକ୍ଟର ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତାକୁ ଡାକିଦେଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଳେଇଯାଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଭାଇ ଏବେ ନାଁଟା ଦେଖାଉନି, ଆଉ ଫଟୋଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତାର ଯାହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଇଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍, ଯାହାର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ସିଏ କହିଲେ ହେବ ନା। ସିଏ ଡାଲି ଚୋରରେ ଅଛି, ଡାଲି ସ୍କାମ୍ 2010 ଗଞ୍ଜାମ। ଧରଣୀ ବେହେରା ଏଇ ଜୋନ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରଣ୍ଡାମାନଙ୍କଠୁ, ରଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି 53 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ସେତେବେଳେ BJDର। ଆଣ୍ଡ ତାର ଜିଲ୍ଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଟିକେ ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକିରି, ଖୋଲା କଥା ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକିରି ଧରଣୀ କହିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଖୋଲା କଥାଟି କହିଦେବା ଯେ ଶେଷ ଦିନଟା ଆଜି ଟିକେ। ଧରଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ। ସୋ ଯେଉଁଠି ଭୋଜି ଭାତ ଗଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସିଏ ତ ସେମିତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପିଲାଟା ନା। ସୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧିକ ଆସିଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ରହେ ଯେ ଏଇଠି 500 ଟଙ୍କା ଦେବା, ସେଠି 1000 ଟଙ୍କା ଦେବା, ଭୋଜି ଭାତ ହେଲେ ମାଗିବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଝିଅଟି ବିବାହ ହେଲେ, ବ୍ରତ ହେଲେ ତାକୁ ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ସିଏ କେଉଁଠି ଆଣିବ, କେଉଁଠି ଆଣିବ, ଆମକୁ ବି ପଚାରିଛି ଭାଇନା କେଉଁଠି ପଇସା ଦେବା। ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ RTO ଆଉ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ୍, ଏ 3ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳାଉଛି, ଏବେ ବି ଚଳାଉଛି, ଆଇଁରେ କିଛି ଅସତ୍ୟ ହୁଏ ନୁହଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଏଇ 3ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। ଧରଣୀ ଦେଖିଲା ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଣିଲା ଭିତର କଥା, ସବୁ ଭିତର କଥା କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, କିଏ ନେଉଛି ସେ ଜାଣିଲା। ସେ କହିଲା ତମମାନେ ଭାଗ ନେଉଛ, ମୋତେ କାହିଁ ଦେଉନ। ସେ ପ୍ଲେନ୍ ପିଲା, ସେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଯାଇଛି। ସେ କହିଲା ତମେ ନେଉଛ, ମୋତେ ଲୋକ ମାଗୁଛ, ତମର ତ କିଏ ମାଗୁନି ନା। ତମ ଦରମା ନେଲେ ଘରେ ରଖୁଛ, ଏ ପଇସା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଯାହାର ବିଲ୍ କରୁଛ ବୋଲି ତମ ଘରୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ମାଉଁସ ତମ ଘରୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଘରୁ ତ କିଏ ଦେଉନି। ଇଆଡ଼େ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ଭାଗଟା ଦିଅ। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କାହାକୁ ଅଧିକାରୀକୁ ପଚାରିଛି। ପଚାରିଲା ପରେ VK କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଟେନସନ୍ ହେଇକିରି ମୋତେ ସେ ନିଜେ କହିଛି, ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ RTOକୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ବଦନାମ ହେଇଯିବା ସାର୍। ମୁଁ କହିଲି ହରେ ଧରଣୀ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଭାଇନା ତାଙ୍କେ ତ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍, ଆମେ ତ ଲୋକକୁ ଦେବୁ ନା, ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଣିବି ଭାଇନା। ଆଉ ଏ କଥା ପଚାରିଲା। ହେଲେ ସିଏ ତ ଯୁବକ ପିଲା ନା, ସିଏ ତ ନୂଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେତେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଇ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି। ହେଲେ ଧରଣୀ ରାଗ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେତେବେଳୁ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକିରି। ଯେଉଁ ନୂଆ IAS ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ତାକୁ ଆଗକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ଆଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ରାଗିକିରି ନିଆଁ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଭିତରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି, ପେଲା ପେଲି, ନାତୁଡ଼ି ପେଲା ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଇଏ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଘରେ। ଆପଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଳେଇବି, ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବୁ ନା, ମୁଁ ଚିହ୍ନାଇ ପଳେଇ, ଏଇଠୁ ପଳେଇ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ପଳେଇବୁ ନା, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋତେ ନାତ ମାରିଦେଲା ସାର୍। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଗଞ୍ଜାମ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା କି, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆସିକିରି। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ବୁଝାବୁଝି ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ସେଇଠୁ ତାର ରେସ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କଲି, କଥା ହେଲି ତା ନମ୍ବରରୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ପଳେଇବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ କହୁନି, ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବଡ଼ କ୍ଲୋଜ୍ ବୋଲିକିରି, କେଡ଼େ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏ କହିଲା କଥା ଭଲ ନାହିଁ ତ, କେଡ଼େ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସୋ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି
प्रधानमंत्री को जो गस्त कार्यक्रम रे मे 6 रे कौन कहले दिन रे स्वप्न देखु स्वप्न आमे देखुनु नवीन पट्टनायक दिन रे सूर्य टॉर्च लाइट पकाऊ टॉर्च लाइट दिन रे सूर्य को देखो इमिति स्टैंडर्ड दिन रे सूर्य को टॉर्च लाइट देखे आमे प्राइम मिनिस्टर वेर इज कुकुड़ा बिल्ली हे जा कौन कथा संगे कथा समय नष्ट पोषुची आशा रखुची आशीर्वाद मागुची समर्थन मागुची शंखटा संपूर्ण भाव डुबे दियो पद्म फूल फुटाओ बीजेडी रो लेखाटा छिड़ाओ नुआ ओडिशा गढ़ आमर सबू भाई बहन को बढ़ाओ।